Impact Health Link ta ay Momoka Salam na mayambu taram na okshari ngasi Health Link ta khana jagadori ba topic asi impact of COVID-19 on diabetic patient haibadi pandemic wariba COVID-19 ki matam asida diabetes laiba biyoising haibadi diabetic patient singda kari chaitheng piribage kari ahongba pibage haibadudi matangdani hiramasigi matangda akupa warol khara thambinaba aikhogi studio da lengsinduna laibiriba expert asina Dr. Salam Ranabir DM Endocrinology Associate Professor Department of General Medicine RIMS Dr. Buahan Bamakta Taram Nokshari Dr. Ahan Badangasi Kogi topic as a lactic Manguina Hybidi diabetes labor musing hybidi diabetic patient hypese Kanabu Kokotaki Habido Aduhan Kansaho. Anava Makan Mayamana Kogi Shemba Anava group of money, a single disease nate. I did Kogi either glucose ki chang se koi fasting ana kain cha thang gi cha da mai se khona low se cha have last meal intake to the 8 hours later matung da adugi matung da kha sang ra so yare minimum da 8 hours gap later kana low ba blood glucose na 126 la lama dagi 2 hours koi gi standard diagnostic so na the glucose pitha ga tong 75 gram glucose pitha ga 2 hours matung da mung low ba kanda glucose na 200 mg per deciliter haidi masi laura kana diabetes ko haidi masi da angang gi ahan gi have later any age group ta hai basi yauradi koina diabetes mellitus ana kaure asida mu makhan mayam khai khre koi gi samnai da angang khan na hauring da tawba diabetes koi gi pancreas ana body gi amaru eba organ sena insulin na hormone se puthau diabetes se all insulin gi play ne aduna insulin se puthor u ya da ba body da magi autoimmune disease tagi tai maram dagi insulin puthok ta type sena koin type 1 diabetes ko type 2 diabetes na khara han warak pada tawgari ha dei sai Nifu bi matak ta yamba tawgoli na hada su noir gadi tawbaya da su generally 40 years fa da yamba tawgoli masana insulin se puthora ga su mathau phasana tawdaba putho su body na dakar laiba changdo yong na puthok pangam da bai de generally mayam na koi scientist na believe tawri se type 2 diabetes na bukan da already beta cells 50% pancreas 50% hello kan na hai adai atop makhan mayam ma koi gi koi hormone da gi kai da gi virus infection mayam da gi so diabetes na bai ko dana secondary types of diabetes thama dagi fourth category da GDM na miron bagan da first time thengna ba sinamo diagnostic criteria so mu pura tongan gre ba dina mo duga tai mayam na commonly diabetes haine sidi ko blood glucose na fasting da 126 seksam tum na nataga to over glucose pitha kan lor kan 200 lal kan diabetes mellitus ko ano je doctor aruduga huji akhoi pandemic oireba COVID-19 se haibedi coronavirus se sigi haiba matam sida masagi chahi yama ba ahalsing adudagi masagi medical condition leiba kharada si se high risk leina taiba ju tabda huji medical condition sida diabetes yawba si ju thengse ba sigi matang dana kamai dei ke tu su khangsa ho akhoi huji phokta che phong sing akhoi kharada phongak pada China rom dagi US rom dagi moi study da hai se akhoi gi infection ki risk ti general population diabetes na da mi maga diabetes na banga virus si longna bagi koi narak bagi chance almost same ne only problem se na diabetes lai rakpa mi dana hen complication coronavirus ki symptom se hen ayam sathi be coronavirus se koi luckily Imphal lo si pok ta mild symptom na tra asymptomatic ato na sathi bam te thengna dri to problem da di ICU de leba siba yam yawrin sumaina diabetes na raga di am serious one na koi lung state severe infection to generally koi upper airway da kan outside the tom rege lungs da bahut ching chang dena to ba koi severe respiratory distress syndrome kain na ba sepsis kain bp kan nem tha na multi organ failure di kidney da liver da mayam hok tai na pa ya gi stage se diabetes na saruk ohum dai ani dai na saruk ohum thong ne hengale non diabetic patient da gi adagi recovery rate sumana generally tap pe na moina document tawre adagi ICU da ming chan bai chance wange mortality is almost 2 to 3 times non-diabetic patient diabetic patient na wang ba hele ba na bas ado sa hoji moi serious complications se su yamna leibani na mokoi de karam ba mawang da yeng ba ya ba ke ado su khangsa ho akoi gi diabetes patient na ham ba na ra kan da symptoms na mild loina leiraga di mana chaba thakpa ngamaga di mahi manai phasana thakpa ngamaga di magi hana leijari ba diabetes ki treatment se same adum continue to ba ya ba ado corona gi wana de unluckily uji pakta clear cut masima piraga pharane haiba clear cut keno se leite ba koi ge benefit of doctor people dong na loimak tawri ba keno da se de ana hydroxychloroquine phai na da government asema na yam kana recommend tarome atop lam dagi studies mayam da UK dagi USA dai tawda mana kasu benefit leite na haiba da da mayam thole
ꯑꯗꯒꯤ ꯔꯦꯝꯁꯤꯗꯤꯚꯤꯔꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯈꯔꯃꯨꯛ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯐꯔꯤꯕ ꯐꯠꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯨꯚꯟ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯕꯦꯅꯤꯐꯤꯠ ꯑꯣꯐ ꯗꯥꯎꯠꯇ ꯀꯔꯤꯝ ꯄꯤꯗꯕꯨꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯄꯤꯔꯒ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯌꯦꯡꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯗꯧꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯀꯣꯚꯤꯗꯇꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯄꯟꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯣꯚꯤꯗꯁꯤꯗ ꯅꯥꯗꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯑꯅꯥꯕꯁꯤꯅ ꯆꯥꯕ ꯊꯛꯄ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯈꯔ ꯋꯥꯠꯂꯛꯑꯒꯗꯤ ꯑꯣꯅꯤꯡꯗꯅ ꯈꯣꯠꯅꯤꯡꯗꯅ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯏꯚꯟ ꯗꯥꯏꯕꯦꯇꯤꯁꯀꯤ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯆꯥꯖꯔꯝꯃꯤꯕ ꯍꯤꯗꯥꯛꯁꯤꯐꯥꯎ ꯂꯣꯏ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯥꯛꯀꯅꯦꯕ ꯑꯩ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯥꯏꯕꯦꯇꯤꯁꯇ ꯀꯃꯟꯂꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯀꯃꯟꯂꯤ ꯄꯤꯅꯕ ꯇꯥꯏꯞ 2 ꯗꯥꯏꯕꯦꯇꯤꯁꯇꯗꯤ metformin ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯑꯃ ꯄꯤꯌꯦꯕ metforminꯁꯦ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯣꯔꯣꯅꯥ ꯅꯥꯖꯔꯁꯨ ꯃꯥꯅ ꯆꯥꯕ ꯊꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯝꯗꯅ ꯃꯥꯏꯜ ꯁꯤꯝꯇꯝ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯔꯤꯌꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯛꯇꯅ ꯕꯤ ꯄꯤ ꯅꯦꯝꯊꯔꯛꯑꯗꯤ metforminꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗ metforminꯁꯦ ꯄꯤꯕ ꯀꯥꯟꯗ metforminꯁꯤꯅ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯁꯣꯛꯄꯩꯗꯤ ꯅꯠꯇꯕꯗ मासे किनीदा फ्लश आउट तौर अरेम हिदाक से किनीदा थोकीदौन बीपी नेमथरदी किनीदा ड्रग से चंगबो इचेन वाट कने ड्रग से एक्सक्रीट आउट तौदना कोई लैक्टिक एसोसिएशन याम साथीबा कॉम्प्लिकेशन हम थोक लैक्टिक एसोसिएशन दुकी मतिक साथी याम तांगलेदी थोय अदुबु थोगदी 50% सीब इ चामा नाबदा यांखै सीदोइने अदुगुंबा रिस्क लेबनिना मोसे तोकनेबो अदुमाइना ड्रग्स खरसु ले कोई हुजिकान याम पॉपुलर ओइने सिजनब SGLT2 इनहिबिटरना सिसु किनीदा हार्ट दे मोइसिमु फब हिदाक डायबिटिस की साद्री है लौब यार एसोम नाउ तो ख्वाइदगी फब हिदाक ने मोइसिसु खोइगी इसिंग खर हेना चाथोकिबदन मसाना थकप चाबो वालागदी बीपी नेमथादना डिहाइड्रेशन तौबी रिस्क ले मोइसु तोक्तोने अल्टीमेटली पेशेंट ने याम सिक ओइना नाखलप चाबो थकप ngamdagadi हरबा माना चारम हिदाक से लोइ तोगा इंसुलिन नोम ओनसलप दरकार लेकनेबा अदुगा तोपम आइना पंजनिंगबना खोइगी ब्लड ग्लूकोज याम तोइना चेक तौबम दरकार नारकांदा कोविड की सिम्टम लेकांदा ब्लड ग्लूकोज नेमथागिबि याइ ब्लड ग्लूकोज वांखलप याइ अदना ग्लूकोज ती 2 to 4 hours कोई ग्लूकोमीटर को हम थम चेक तब दरकार लेने ग्लूकोज ना 250 300 लालादी हॉस्पिटल दा यौब्रा नत्रगमा एक्स्ट्रा युम दा हान इंसुलिन कापोरगना एक्स्ट्रा इंसुलिन पीरगा ग्लूकोज पुथना होनाब्रा नतदि ngसाइगी याम सिवियर कॉम्प्लिकेशन DKA हाइबा कंडीशन में डायबिटिक कीटोएसोसिएशन मसीगी अनाबसे जनरली टाइप 1 दा थोकली अदो टाइप 2 डायबिटिस तसु थोप याय अदुम हाइबा पोचे DKA से अदुम किदिक साथी बाबू इंसुलिन थोक्ट्रि मतम ददि टाइप 1 ना दि मेजे 100% अदुम सीबनेबा few days weeks manungda sai DKA thoga hujik aduna hujik ki oina di chawkhala matamna insulin phabo phange matam chan hospital la di DKA dagi siba se 0.1 less than 0.1% haine big center da di DKA na siba se ikai nei ba doctor marakta DKA bhau layang haitrabra na tam chana la ga di diarrhea na mi se di hujik matam da ikai da ni diarrhea na mi se bra hangna ka done adu bhau layang haitrabra na almaina DKA si lai phajana matam chan layang draga di 100% dead ne फजना मतम चाने लायंग अगदी लेस देन 0.1% डेथ होइबा यारे ने अदुना DKA हाइबसिसु थोकपा याबने ना ग्लूकोज से पार्टिकुलरली टाइप 1 दो अगदी 250 लालागदि खोइदा वार्निंग बेल ने DKA लाकदरा हाइबगी अदुना अदुमाइना ग्लूकोज ने याम वांखलादि खोइ यूरिन कीटोन बॉडी नत्रका ब्लड कीटोन बॉडी ने चेक तौगने बा चाइ DKA लाइसिसु करम बइ मोंग देनो सो हाइपेन तांगसे पल हौरगे खोइगी मयाम न खाली इंसुलिन से जनरली पेशेंट ने खोइ देता हाइबा सक्चादर इंसुलिन तो कदराना महेदी पब्लिक की कंसेप्ट वन डॉक्टर मरक तबोक्ता अक्टोपर स्पेशलिटी दा डॉक्टर दे पेशेंट चाय हम चादर इंसुलिन हिदाक तो गेता है एबो खोदा अखोइना खंगदो से बॉडी ना इंसुलिन से बेसल स्टेट ना पुंग कुमारी तम तम ना इंसुलिन हम थादो कने सिगे से ना कोई फास्टिंग ग्लूकोज एंजाइ डायग्नोसिस सु पंजे की तो फास्टिंग ग्लूकोज से 24 तम तम थादो पर ग्लूकोज ने कंट्रोल तौ दोने मसिना लिवर ना ग्लूकोज सुमापसे थेंगदोनी मसल सेंगदना ग्लूकोज लौसन बसे मतेंग पांगदोनी इंसुलिन यावदब लिवर ना ग्लूकोज थादोरकनी मसल ना ग्लूकोज लौखैखिबसु ngam adagi second da char kanda di chaba kanda khoi glucose insulin ja chwaina khangta thador kan aduga chaba loibaga insulin loi khiwa aduna insulin piri se makhan ani thong pinari na mix tawsal pi gra separate tor pi gra aduna sai cha de na insulin se pi hogdragadi liver na sunga po glucose thingna bode koi pambai leitra blood ta khar makhai lai de su masal da tai tissue sing na glucose se na ngam de i da taw le ni DKA थोकने अदगी इंसुलिन के तोप मथौ हमना इंसुलिन से ना फैट सेल से काइब से थिंग फैट सेल से ना काइरा कांदा ने बंग सा कि कीटोन बॉडी ना फॉर्म तौ दो से कीटोन बॉडी ना याम पाइखला कांदा एसिड ओ ले मा से कीटो एसिड सु को कीटोन बॉडी से अदुना डायबिटिक कीटो एसोसिएशन लाइन ने अदुना कीटोन बॉडी फॉर्मेशन थिंग ने बे दंग ता इंसुलिन खा पी दबा यार ना सिक और को पेशेंट दा कोइ इंसुलिन ओली से अदुगी ने चाक ना त्रगदि कोइ चाब खक्ता के होदि नुम सिक ओरे अनाबद कयम चादरदि ग्लूकोज नेमफम थोइने नेमोइबो अदगे मन लाइहौ तौकान केमिकल मयाम बॉडी न थादरकने साइटोकाइन्स इंटरलूकिन काइन थादो
moisina muk thokchariba insulin se gi against the work toksalakane ba aduna moina insulin da kala se example on ha se ayukta anaba se kasu toram de glucose se cham le rame khala se nudang pairam de la hukti gadan tawte chamri sohum chamri ta glucose se yoba ya ba sai chemical cytokine mam thador pana adu la hawdo faraka na hana gi man glucose suddenly crash down ne bam ana adagi matam da close observe toro pi dragadi dike lakpai su risk leba adagi over treat paktok tok salaga na glucose on nem thabai su risk leba diabetes ta khoi da layem da khar problem lai che hidak wat pa su ya da ba hen ba su ya da ne ba kano da glucose below 70 su risky ne brain shock ne 40 makha da lai kadi glucose sarai hogna gyan mang se be ai ne ba koi ge type 2 diabetes ta di ko inside type 1 gen dike yam thokale type 2 da glucose 300 400 da nam haptam tham le mi si roi ba 40 makha da pung khain pung le kha mon hogolak tab su ya ba ana sik peret matam da ma na phajana chaba ngam draga di glucose am toin on bam da ka le 2 to 4 hours olaga supplemented diet khap piba wang kana supplement extra insulin piba su ma da ka le ado yum da to bo ya roi doi di hospital le immediately shift to da ya ro sai dike na tra hyperosmolar hyperglycemic state am su le aduna glucose 600 ka lal kanda adu di even in modern world da the quite a chakopa center da hokta 25% si ba hyperosmolar hyperglycemic state si da di magi atai mai associated kan comorbidities mayam lai na aduna madu thokta na bai da ta toina glucose check taw si ma da ka toina check tawraga koi ki adu correction la hoba da ka lai ne aduga sa hojike diabetes labor miyoshi sisida corona se nare ba corona virus se na matam da mai hojiki DKA se lakpa ya bai chances ti wang ba DKA se mayam top DKA ki chance wang na hojik describe yam tori even diabetes hana khangam da ba mi da khoi ki newly diagnosed diabetes covid masana tori ra natraga hana leiramaga undiagnosed tawbudagi tawra even sai samna da World Health Organization ki moigi chepong ki matong in hai se prithvi da 50% of the diabetic patients se masana diabetes nai khangje deu kana mango da symptom leitam test tawr da nai anam khangje deu ana adugumba mi du da oibagi dike moi du da nasalte dike laira natraga covid masana pancreas damage tawraga kenol khoi ki glucose wangera natraga anxiety de mana cytokine chemical में हम थोपते diabetes नारे रखा हम दबिदा नारगा है ना दिके है ना चले है पर दाता में हम सोच फोंग है वो कोविड की मतंग अदे दिके से लाख मतंग दे है ना वाब से ओइ देने बा माये दिके लादे कोई की माइल दिके भोग यम दो होना बया भाई मॉडरेट खर सिवियर और दे हॉस्पिटलाइज तो दो सो यार ना तो दी सिबी की चांस हम वांग है दिके दे ऑलमोस्ट लायंग ड्रग दी फजन लायंग 100% दे ना लायंग दे शायद माने लेस देन 1% कोई बिग सेंटर दे दिके ना पेशेंट से दे काई नहीं अदुगा सर हजिकी मोइगी ट्रीटमेंट सिदी करम ममोंग द चथगदगे दुसु खंगजा असगी दिके लागदी इंसुलिन नतन तै खमत पंबे लेते दिके लाइसी तापदि बॉडी दे इंसुलिन वाट लै बने व्हाटएवर रीजन दगी ओरो इंसुलिन वाट लै तापने आइ साइ मांदु सु पंजके दमाने इंसुलिन सना ग्लूकोज कंट्रोल तौतोनी इंसुलिन के सेकेंड थबो अमना कोइ की फैट ब्रेकडाउन तौबसिने फैट ब्रेकडाउन दै ने कीटोन बॉडी लाकदोइसे अदुना अदुमक अनिमक की दका लैना enough insulin pi debra insulin pi dadi dike lakane yam nungai je doctor dagi makhata na khangjaningi ba wafum kya lere do matang size da brain khatang logzagi ge matang size da brain am logzage break tagi yamna thuna hanjarake impact healing miding ta duna lebiu membo mukhana taram nokshari ngasi healing da khana jarami ba topic asi impact of COVID-19 on diabetic patient haibadi pandemic oriba COVID-19 ki matam asida diabetes labor miwashing haibadi diabetic patient da piriba ahongba amadi makoida piriba chaiting sing asigi matang dane aduga akhoi studio da lengsin dun lebi expert asna doctor Salam Ranabir ne doctor makhata na khangjani se doctor na so hoje mamang da highway kre insulin ka pa insulin se mayam sina mukhalle ba insulin se kap ta insulin se makhata na adum ka pa lai kani mai punsi sida amuhana ho adum magi punsi sina lai ge adum insulin se ka pa ni guys mai na khanna ba yawe ba sigi matang da so khangja khoi diabetes ta khoi de ki chawba sorry public ta leba misconception ne ante diabetes ta Taiwan har ga di upai kem te leite ko ai sa haidu maina ma de bikra sel je pura fail ni insulin chung song dramina insulin pi bana ta na kaim option leite to pe dak sing di all trial experimental hidak nen long ne my only and only treatment is insulin ne type 2 diabetes ta di khoi any sa na pana phajana hana glucose control tawra so any acute complication am lakpada sagi infection tawbudagi oiro surgery tawne hairo even mirror lakane hairo na ha wa type 2 diabetes na raga no pina mirror ladi sagi any
heart attack pu tau chalo stroke tau chalo any acute medical surgical complication ama lakpa any acute illness insulin pi kana aide sai ge ngai sai panje ke chemical me am sai to kain thado pa me am na hidak sing action am ta pal yar ngam mo ade ge insulin ge phabam na ma de action aten ba action asang ba insulin le khoina dose adjust ngam ya ne na ne hospital da insulin ha ta pi ri se de mana guli da de kitang wangi kitang ne me guli mate hapu mate am thude hapo nam cam thude hapton cam thude hapton adu ge problem insulin da de dose my unlimited dose the calibre ka yare dose to koine syringe de chingning ba amount ching ga pi ba yare chang loi pi ba yare second da insulin se na sulam lam dam na ba ba like se pura misconception ne se ai panjab da koi guidelines sing panjara ge world da quite follow to ba guidelines se American Diabetic Association aduga European Association for Study of Diabetes na moi ani ki consensus te ma hedi Europe ka America ga se koine hele mare dum tawna lebo kango ni scientific field da adu diabetes ki dadi moi ani ki si expert group ani se panel se phamina ga moi consensus guideline na moi na release taw book moi ki guideline se masida hai se random blood glucose 300 le reti moi di general is a routine practice to start insulin hare moi ki 300 la le insulin pina re na ta kana patient da diabetes leibaki singyam chatpa singyam khorang ba leira sumai insulin pina re natraga evidence of catabolism haide muscle sing kai tha jana weight handabagi leira so insulin se pire adoga moi hai se insulin se pira matong da masagi glucose toxicity na glucose ne yang wang le de action hidak sing action palwe da ba condition khale ko na glucose toxic ka madugi glucose toxicity se insulin piraga handa hankra kanda regimen se simplify tok thok pana thaga guli da on ba ya clearly my guideline the e-level. The India government is fasting na 270 lala the insulin piro high ICMR guideline the the India gi koi RSS dia kind of like mo gi fasting to 50 pp na 300 lala the insulin piro na general recommendation sine aduga glucose pharakanda insulin on ba dum ya ne aduga koi complication lai dana kidney failure liver failure ba lai dana aduda pi ba da di insulin ko pak to oi any complication lai ga di insulin na base ne ba di mana kwai shape oi ba hel lai atop hidak ki di am phare ba hidak to kidney da sigi stage ya di chaba ya dre ai liver de si stage ta di chaba ya de hai loi khain insulin ge di stage am ta lai te sigi stage insulin pi ba ya de hai ba te te mana most shape ne only thing injection kap pa gi di tum then ba gi tan ba ga ade mana dose hen jana kap de glucose ang sa ja ba hypoglycemia an chat pa do aduga ani sida ni mai major issue se mana weight gain kha to ba na tab da di kanu te duga type 2 diabetes su amana matang sida panja honing bane type 2 diabetes su progressive disease na ai de guli ama chari na thum control tawne mayam khalle koi da lai ta hai bas na chahi ani hum wang chi tawi doctor yeng da koi ra ji ti yadre doctor pe dak se phata ma le ka ta hana blame to bai ta lak su ya ro ko ai na phagi na hang song kong gao kwang ki chari bra na kong gao kwang ne cha hong ban nai ra guli na kamai hong ai de ai de progressive disease ni ana ba do progress to pa koi thing na bo se ko na pam bai kya le te guli khama khalai moi na progression se kitang slow down to ye to pa guli ka yang na de na hai ba guli te le do progress ti to ka ne and by the time type 2 diabetes su kui sala di chahi tara trauma la la de insulin adum da ka la ka ne ba adwa da kap ki insulin de ma lifelong kap chang ne ba aduga newly diagnosed type 2 diabetes even there are interesting studies like koi America de gi phongba China rom de gi phongba studies me moi hai che hana yam wang na newly diagnosed diabetes da insulin se 2 to 4 weeks kap hora ga di 50% of the patient da even hidak loi mak to over chahi muk lai ba ya diabetes remission de lai na khai beta cell se insulin oxide tagi piraga beta cell insulin chungba do beta cell se rest piraga ma masa function improve torok tana 50% patient da insulin to pa ya bhaw ya ne aduna khoi chu moina hai padugi matong ina glucose yang wang la de new diabetes patient da khoi insulin ta hawe phara kan da guli ron thop ana insulin lam da ne hai chi khoi da gi lan do misconception ne diabetes ki la yang hai bi magi sugar ki sang se dum handar ta di kai mai guli da on ba yani only ai nga sai je de mana chronic complication me am lai ba na ta diabetes duration to chahi tara tanga kun lan kha ga di guli na ngamak ta bi chan cham wang na ta ba newly diagnosed chahi mari manga ta ga ngai ba chahi tara phadri se de guli na ngam ba chan cham wang khoi guli da dum matam khara ma gi acute problem de manung da insulin pira guli do on thok na ba dum hon na ne ba aduga sir hojiki diabetes patients sing se haibadi moi diet ki matang da su yamna klei ba haibadi alu gumba haibse carbohydrate yam yaw ba yam cha ba ya da ba aduguma mayam su leina si matang da su diet ki matang da su khara khangsa diet ki da khra budi panjar ke diet budi koi diet trend dietitian na koi de hen khang ba diet
course tamba kanggu lei moina hena khangi khoi so moi dagi tammini dai tati taseng ha da na ta internet dagi khara larik dagi chana mai manga pawdani basic ai moina de khoi de khange da na khoi na all diabetic patient se khoi na dietitian da refer tau jai ba khoi gi practice ta dum hospital da so dietitian da khoi dum thai duga basic principle khoi na tamba da khangjai se diabetes ta carbohydrate chara kanda ide mai teron ha ga chanang se chara kanda tuma kanda glucose on doi ne adana chanang yam chara di glucose yam on ba di masan tam ne henjang de thom yam tha di thom yam yak pa da mai na chanang yam chara di glucose yam on ga ne aduga diabetes ta mayam general concept mayam na amuk su yam lan na khana bang gole diabetes thom ba chaba ya de no mayam ai da thom ba chaba ya de chom ma sai pan khre alu cha ya de alu bu thom bra ne thom de na ko thom ba ga diabetes ka ai de adu da mari lai na dre sa dona dum tak khre ba thom da ba kain ta mari lai na de koi mari lai nei se po che da chanang kem yawi masing kem yaw ke chene ba koi complex carbohydrate ai na koi ge chanang se su yam thu na kai gan da ba tum da ba chanang fiber yam yaw ba chanang sum se wen chabi yo hai ba ne adu ga koi ge refined carbohydrate hai refined carbohydrate de koi ge maida kumba koi cheng angau ba koi chai se moi se refined carbohydrate cheng maida kumba se moi se yare ngai pija cha gan hai se delhi ge em cha koi na dm endocrine tamakan da koi ge super specialty ward to da diabetic patient da na ba gi pukham da chak marum ba hapte ata gi tan ngap pi jai chak cha ba ya de koi manipur patient de tan chaw hai de pagi wen hai da chak cham mang cha do chak tong cha do hang jal le ba ai di chak cha dra de koi di anything cha ra chu chak cha dra chara helen lo manipur gi population de yam bana na koi na chak se dum khara cha han ba wa ne du ka mainly chak cha ba kan da vegetable lam yaw de ro kai na chak ta phatri se carbohydrate yam yam ka fiber yam nem ba ki ne ba ata na phare se na carbohydrate han dara ka fiber yam yaw ba ki ne ba adana fiber to make up tong no vegetable yam cha ta re da thum ba sen ba da ka le tre de amana aina thengna jab da nga atek pa cha ba ya de diabetes ta nga kang cha dong ni hai bu ma pa advice ai yam thengna jare ba chan sangom thak pa ya de powder sangom thak to ne kai su thengna re ba pa advice ne ai ma thu ta da ai ngak khre ba ken da delhi ge amsa khoin tamakan da diabetic patient da hostel na breakfast ki ma tam da half liter sangom packet am pi ba koi matam de moi branch ma da dairy na supply tawi koi skim milk se ton milk se half liter am pi ba nami to ke nang khai dok tho na koi ge moi chan na ba pentry su thame lunch ma tam se da dahi se thongom pham se ice cream ki cup to muk chaw ba cup am pi adegi north indian sing do de koi ge nga chak nga yen cha dam ni na adu ki non veg item pi dram ni na protein supplement se ki dahi dui mathak ta sangom chana sum mung su piri ne ai se dinner da su sem mai na mung su piri ne adu ga Imphal da thola kan da sam sangom thak pa ya de ha se de ring ha khai ba ada ai na ada de ai phagi ne ai sum phagi wen hai re ba delhi gi da di pi thak pa ya ra ga manipur da ya dra di delhi gi san ga manipur san ga specific khenai ko manipur san ka su pi moi na san su kha chawi sangom se khoi gi adu na san du khenna ba gi sangom su khenna ba ya dri ra ta ai phagi wen taw re ba ai di em se in dai di make up medicine hai ne em sa taw di loi re na long nai ni adu de sana ri du gi total opposite som da ya de ha ne le nga se khoi gi no ma gi 250 gram na cha ba ya hai ne chicken jane nge chicken 250 gram chaw ya hai ne khoi gi makan ka le ja khoi gi ma ku bum cha da moi sina cholesterol wang bai ne ko glucose di kaim kai roi ko even hujik ano bo ma tam sida di america ge eng sai panjab american diet association gi de di diabetic patient na koi chini cha bau ya halwe ne ada chini cha da su nium kha ding ngak ta se sam sam na da chini se pu hang en cha ya de koi ge mai tai gu sop ta su chini yaw pot han na yen de na ko mayam cha lo re kan da roi da dessert ene chini yaw pot yel ne sumai na koi ge ana ba sina ice cream am cha ge na ta gula ma tam cha ge khan kan mai chak tu chakho mai se chini tu carbohydrate ni gula sema ko de su ta moida de kai de dum de sema ko de ni na magi carbohydrate ki saruk to chak to chakho ma cha han da thoga vegetable da dai cha la gula matung um cha kain ta problem na te pu hang en chini yaw pot cha ra ga de glucose dum thajana wang ba ne ai de ma chakho na ma hana maya mix meal on cha de chakho na gula do hana ko to ga tum han na ba mechanism chakho de yaw de ba ma than da chakho de le de ma than da thon na tum ma cha gi na do na refined carbohydrate on na season na ga de am thon na digest or ga thon glucose wang ne complex carbohydrate on cha ga na wang ba even hai da su khoi thum tek thum ba 200 gram gi apple nu ti cha ba yai orange cha ba yai papaya mun tek mun ba cha ba yai pung thon cha yai hai ka chomrai naspati koi gi watermelon loi cha ba yai hai da khoi na muk pi jan adre sina lafoi ga hinau ba ne ai thum ba gi na te thum ba di sem ju tama da thome na wa the am no ju tama da thome ai thum bai hai de nga sai
panga lu gadi lai khudeng iro la cha yabam tho me thom dra na adegi aina yam ngak pa ma khak na ka koi swaida patient yam toina khoi da so hai ba moi atai adu doctor na di yai adu hai na ta lai ka bo pha ba cha yai he ka ka bo pha si ta aina ngau ri si cheng du cha oina ya de yam cha ra nu phaten thinga ga koi ka bo pha ba yai chen pak oina cha ba yai hai ra di ai adu gi logic toi understand to ngam dre ga cha ke mo ta khichri oina di ya bra hang ni ngai bai lau di ya bra na koi na ya de hai na carbohydrate yam ba pot ne ma sida maming du na te adana bread kum ba da so white bread koi Manipur da di yam na moi da na sa bread ngang phang na si so white bread se phatte ba ata gi bread sina brown bread oil ba adu deng phai ba dan oat se yam phai marak ta koi chang pa da de mai te gi thai na gi singju kili chana pangnam ga si lactic ne yam pha ba dai ne marak ta moi de protein na yam me fiber yam yaw re adana glucose wang khaloi ba iban na khoi na sai panje ke hypoglycemia do ahing hypoglycemia thok ta nam ne na diabetic patient na koi tomam da sangom kap amam thawa na recommend tawre ne ai protein jena glucose khangnem jene mal loi khangwa su wang loi level am da thamme ba ana khoi na bedtime da sangom thawa na recommend tawre ne diet yo ne fiber yaw ba pot fiber yam yaw ba cha ba chanang gi chang han da sine ba sida thum ba sen ba ka kai ta kha ba ga mari lai na drai अदो मा खाला ना डॉक्टर रे खंजने जे हुजिकति कोविड-19 की मतम ने मी सिंग से डॉक्टर द हेक उना बसु फरक ताबा गुम लई मतम सिदा युम द प्रिकॉशन होइना लौखत प याबा चिक्सिन थौरांग सिदि कई कई लौबा याबा मयाम के जनरल प्रिकॉशन खुद तोइना हमदोपा मार्क्स उपा मिरक्ता तेंदब सिमा मयाम को ने डायबिटीज को ने स्पेसिफाई हाइता दे कोई हक्सांग नुंगा त दे ग्लूकोज चेक तौबा सिना तब तई कयता तई पाम्बे लेते आइदे कांगू ना ग्लूकोज चेक तौना हिदाक थावन लाख से यावे हॉस्पिटल ले सो अदो सो कोई सोया थाबा यारो से सम सम ना हाइजर के मोय पब्लिक ना दम टेस्ट तौना लेवल दाइ दम हाइगे मी खा चक चला कने ना हाइरे पुजारी क्वाइ फबदो नेउरा सेबा मी मसिंग हाइदर मा चाक थोंग या कदरा ai mi chama cha doira tara cha doira yang khai cha doira ma ading matong na cheng kor phu kya thong doin ai jo glucose ro kyam wang ge kham da na hidak ma pi doin aduna akoi ne hidak do je just tau se hara su patient ai khoi da phone da hara ke so khoi buna bala ke so mai report am de yaw batai ba mai report te matong sa hai da mai na 300 la la din chulin pi be khana ka doin ne glucose na 150 fasting le se matong 200 le de ai guli am cha ya doin ne sam sam ba guli am cham ya doin ne glucose na fasting na 210 PP na 300 amaya la de ko guli pe so guli makhan ani per ka doine anwaina hida kya tha doino do khai chak ta mi machine gi matoina cheng kor phu kya so doino do maina koi so mi kya cha glucose kya wang ge si matoina hida tha doine ana ba na glucometer ma lai ga khai pha bade ti glucometer hong su hong el pal singam changwa mukta pi bani na strip tara ma moi free da hapirani lab ta di private ga taw de te samam dal pa cham chamal pa chani ni glucometer na yum da taw ja pa kuma strip tal pa kuma pa yang khai dani chapai matam chu ting dre mapan thopagi risk chu lai trai da ti coin ton ma mayam dei hana narakan phar tai hai bani na adu gi risk chu lai trai test ti taw da be ro ma test taw kan extra guli da bo ro insulin da extra season na sina ta ga normally dose ka tha che hana decide taw doi ne ba ngai sai cha da na glucose ka su nem ba yai te gi mai lai ho yam taw ri wang ba chu hai do karam ba thok toi no di khang ba na te kham lai ba gari som thok da kham ba pon na te ba remind test taw ka na khang da ne na test toina tau ta ber test taw ga yam wang ga di 300 400 la la di doctor paw long na da ya ra hospital la la hana phone number lai na ba khang na ba koi na da ba doctor lai phone da phau na re contact tau ta ber ro mana covid na ja ya su fasting na 150 pp na 220 30 lai di emergency na te ba 250% glucose type 2 da tha taruk la heng da na ye da suksi si ro 600 la la di danger na ba ga 300 400 la la bo kui khala ding sai dike la pai bo possibility lai ne aduna monitor to only and only thing se khoin hide se check blood glucose te masa se wagan ba khot pa se taw ba thine do moi se hakchang sajel gumba taw ba di ya bra this ta khoi gi ni sajen taw ba ka se so misconception na diabetes na di na sa wan ga no ka na mi pai hai na su lai diabetes patient na amadi world cup football su san na ba yaw ba hoji world cup Spain ge team da diabetic patient type 1 insulin kapaga sanaba player yaure koi Nacho Fernandez na Real Madrid ki right wing defender na cheline right wing defender is goalkeeper don level level te ma a som di pok song se khat to ni min na mo goal pai khadi mai defend tonu chen thar ka ni adugi position de chen ma sanaba player lai ri de UK da Muhammad Ali na nga ma sa type 1 se chahi manga suruk pa na rak pa ma sai chahi manga da ji chai kun taruk sure
ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯆꯍꯤ 12 ꯁꯨꯔꯦꯕ ꯃꯥꯅ ꯗꯥꯏꯕꯦꯇꯤꯁ ꯅꯥꯏꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯅꯦꯜ ꯕꯣꯛꯁꯔ ꯑꯣꯏꯔꯦꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯌꯥꯎꯁꯪꯗ ꯀꯩꯗ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁꯇ ꯄꯪꯊꯤꯟ ꯊꯤꯅꯕꯗꯣ ꯅꯠꯇꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯅꯦꯜ ꯕꯣꯛꯁꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯥꯟꯅꯩꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯚꯟ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯒꯤ ꯋꯥꯁꯤꯝ ꯑꯀ꯭ꯔꯝ ꯊꯥꯏꯅꯩ ꯐꯥꯁ ꯕꯣꯂꯔ ꯃꯥ ꯃꯁꯥ ꯗꯥꯏꯕꯦꯇꯤꯛ ꯄꯦꯁꯦꯟꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯦꯅꯤ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯣ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞ कंडीशन खरदा फिजिकल एक्टिविटी थेंगप खर लाकनी नंबर 1 दा ग्लूकोज हम साथीना वांगे मतमदा टाइप 1 दो कोई खत थेंगने ना डीके लाकपे हेवी एग्रेशन अंडर एग्रेशन तौकान नंबर 2 दा डायबिटिक्स ता हार्ट नारगदी डायबिटिक्स दी हार्ट हम अटैक हम तौले हार्ट फेल होगले मयाम दे हार्ट फेल होबा हार्ट नाबे चांस हेले हार्ट नारदी मयाम गनो पोथार ले वाहन गनो हाइने देना हार्ट नारदी थेंगकने अमदना डायबिटिक्स ता मिट सिंगली अनोबा चोंथोगा मिट मनुंग याम थोकल अदुगी सिंगली से पोखाइगलेबा हाने अरिबा मसागी पोक्ते यावजरबा सिंगली काई याम लेंगे काइगनदेबा अनोबा सिंगली से याम सोलेबा काइगलेबा दना संगबा यादेबा संगकान अदु काइनेबा दना मिट की चेक तौरगा मिट ता सिंगली से काइगनबगी मोंग ले हारगदे कोई संगदोबा एक्सरसाइज हम थाइदे यो थांगलदि संगनेदा वॉकिंग चपति संगदेदना ए बैडमिंटन सानाबो फुकन फुदागेदि संग फुइदना माइन संगबदो यारोबा वॉकिंग चप कम तौरबा मागी कंडीशन अदे मन मखोंग से सोकप खोप कम खंगदे डायबिटिस की सिंगली से नाप से डैमेज तौन पंगे हारगदि एक्सरसाइज तौन थेंगन हाइदि माना मथोंग मंग खंगदना मखोंग नाब खंगद्रनिना एक्सरसाइज ता सोकप खोप मखोंग सोकपगी अदु मै रिस्क लेबा ओताते खोइन एक्सरसाइज रेजिमेंट से मॉडिफाई तौने नत्रदि डायबिटिस पेशेंट दा पृथ्वी दा मीन तौबा एनीथिंग तौबा याय डायबिटिस पेशेंट माउंटेनियरिंग तौनिंगदि कमाई के प्रिकॉशन लौदगेना अदुगी चैप्टर फाव यावनेबा लाइक माउंटेनियरिंग से याम हेवी एक्सरसाइज निदना चुमनगी एक्सरसाइज नतेबा अदु फाव यागेने एनीथिंग मीन तौबा थबक लोय तौय प्रोवाइडेड ब्लड ग्लूकोज से कंट्रोल लै मागी क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन हार्ट नाबा मिट सोकपा सिंगलीदे याम सोकपा नत्रगदि एनीथिंग पृथ्वी दा मीन तौय मा समुद्र दा इरोय रोगे याय ही होलोगेरा वा हिमालय दा थातरुक लै रोगेरा लोय याय थिंग लेतेबा खोय साइतगी अतोपा मेडिकल कंडीशन अतोपा यावसलक्तबिदा मागी तो कोमोबिडिटीज कॉम्प्लिकेशन यावद्रगदि डायबिटिस पेशेंट है मागी पेंक्रियास चुमा मथौ फजन तौजदबनी अदुगी तौदबदगी अखोइना हिदाक महूत फजन पिरदि डायबिटिस पेशेंट दे हेंडिकैप नते पैरालाइज नते मागा एगा कयम खेनर मसक डायबिटिस नाइसबो मसा हाइददे कोइ खंगबरने खंगदेदना चमाने नुआइगा अखोइगा चमाने अदुना मागी ग्लूकोज वांगबदो कोइ हिदाक फजन थाबैदि आइन तौ थो मांग केदो तौ सोम तौ थो मांग केदो तौ मासु ह्यूमन बीइंग नि लोय तौबने याम नुआइजे डॉक्टर मतम सुलोइसले अरोइबदा मियामदा मेसेज सम खत पिबिरो मैम हाइजनिंग मैं पंजाई अदुमाइना कोरोना अखोई डायबिटिस नाब मिसिंगदि मैमदगी हेन खर चेक्शन बिना लेबीबा मास्क उपीबा हेन वाशिंग तोइना तौबीबा मिरक्ता चंगबीदबा कइनोदा नाराकांदा हेन कॉम्प्लिकेशन की रिस्क से मैमदगी 2 to 3 टाइम्स वांगे आईसीयूदा मिंग चनबा बन सिबे चांस वांगबा तोइना चेक्शन बिबा दो हक्चांग खर नुआयरतबा चाबा थकपा यार ओनिंग खोनिंग सारपा याम यारदि मही मना याम थकतना होनबीबा याद्रगदि ब्लड ग्लूकोज से तोइना चेक तौबा ब्लड ग्लूकोज चेक तौबा नतना कइमता ऑप्शन लेते डायबिटिस लायंगबदा ब्लड ग्लूकोज चेक तौदना हिदाक थाबा हिदाक सीजन लेरगदि खोई गाड़ी थौदा मेरु छल गाड़ी थौगा चमाने गाड़ी मखोन थोई चेली चेंजन चेलन बगा चमाने अद एक्सीडेंट तौदमाइना खोई डीके लापे हाइपोग्लाइसेमिया चपना टेस्ट तोइना तौबिरगा ग्लूकोज ने याम नेमथायदि एक्स्ट्रा ग्लूकोज कुंबा खा थक्चनबरा हाई मही कुंबा थक्चनबरा नका ग्लूकोज याम वांगना इंसुलिन कापमेगना एक्स्ट्रा इंसुलिन पिछनबरा हाना इंसुलिन सीजन हमदमेगना डॉक्टर थूना तानबा दरकार लेने नत्रगदि याम ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन डीके कोइना साइसु याम तोइना पानाकेबा डीके से थोगा डीके थोगदि मतम चाना हॉस्पिटल यौद्रगदि 100% सिबगी रिस्क लेबदुना तोइना चेक तौबीबा ग्लूकोज फरगदि कइमता पाखनाय ओइद्रे ग्लूकोज ना 300 की मथक्ता छुम अदाइदा वांग लेरगदि याम थूना डॉक्टर तानबा दरकार ले हाइबदि डायबिटिस पेशेंट अमा ओइतारगदि मागी शुगर की सांग से तोइना येंबियो तोइना येंबा दरकार ले अनाबा मतम याम नुगाइजे डॉक्टर की ममल यामला मतम खरा काइथोपिरगा कोविड-19 की मतम सिदा डायबिटिक पेशेंट सिंग थेंगरिबा चैथिंग सिकी मतंगदा मरुओइबा वाफम खरा थंबीबगीदमक्ता डॉक्टर बो हना थागतजरे खरमजे ngasigidamakta matang swaida impact healing loisinjare mathangi chayolda anoba topic ama mu puduna lakjage ngasigidamakta kainana ba yathani jare